Kumbak Paidbah jong jela kelada banyu ina duk kini Sngi ke beladap kabadai bak kajeng penjari lagi bos sencari distrik akan Sngi banyu bor kata ka sautrik ujeliu ajar pesau manda ka Sngi nak yang deputy commissioner jong East Castle district u SC Sadhu ula penmi ya ka notification ni kajeng pembenar Paidbah dan penjari jaka section 144 CRPC akan Sngi yo vote bak katuk ni kiman ke bela kedau hakan ni ka notification lan di ka order kelong wa Om Shah wan Synran palat Ngut yang nuno Kyrtong job kata ke Sngi. Amsha aru banyak Paidbah akibat tajok East Castle District dan kita ke victory procession akan di Sngi madap Ñiew vote. Susu lama naru man pelong ya ka jalan Paidbah aki jaka Ñiew vote dan di aki jaka ke apa 1 kilometer jong ka jaka Ñiew vote. Kau dapat kajeng mana kalong ba Amsha banra ya kilama ke basi aki dieng. Tadi banra ya ki dieng la kalong ke basi lama lani ke basi lama ru. Susu laong amra Amsha banra ya ke tenghung dan ni kena tu kajeng hala kajeng ruai. Hapo ki jaga Ñiew vote lani ka benta ka 1 kilometer na ka jaga Ñiew vote. Kini kalong kajeng pemena na UDC jong ke East Castle District akan bawa patha ru. Haki counting center ni kerja Ñiew vote ru Amsha tang wei ubriu maka taru ublayo ki ID kan ke district election officer Amsha banra mobile kamera siapa ke jaga Ñiew vote.